Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray-Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Kana versus Lunasia Ruin 5. Double discard ni Boss. Ni Boss Edison. Laban na triple aqua. Ni Boss Kristan. Magkakaalaman mga boss. Boss Edison, rep and myself na taga Barangay Size, laban kan Boss Kristan na Baunag, representing BCS Guild, Barangay Tracy Purok 2. Okay, double discard. Nga may beef nator na naman ni Boss. Amin in lineup ni Boss Edison kanang day 1 finals. Laban na double o triple aqua ni Boss Kristan. Alexis Usit. Woo, bang hindi ridikit guys. Boss Alexis, di ako maram. Di ako maram mga line-up. Next time. Ami pa sunod. Para makabawi. Okay, waray pa mag-start. Mga boss, sa atong game 3. Check tanan animon ni Boss Kristan. May max speed nga 57. Ngan may angry lam. Nga naka-perch sweepscape, shield job, angry lam. Max speed gyapon nga 57. Kan backliner ni Boss Kristan. Naka Ronin Aqua. Mga boss, magkakaalaman kita. Medyo di pa nagtitika nga aton mga boss. Boss Christian Dacalios, imnon tanale to boss. tama to Boss Dacalios. Okay, adi na round 1. Nakapag-discard dayon ni Boss Edison. Medyo maaalangan nga din triple aqua kay may fish snack. Kay Boss Edison. Makakayanan ba ni Boss Kristan? Angry Lam, na stand, nakapag-fish snack, tail slap, Angry Lam, tail slap na naman para energy. Magkokoy gyapon ng backline ni Boss Kristan. Okay, round 4, mga boss. Dito matansya kung nino mga daog, mga boss. Okay, round 3 mga boss. Papatayon talagang ang frontliner ni Boss Edison, na-kill. Shield job, raise damage. Uy, Boss Vernon Arayon, waray purustahay. May hinda na ato purustahay mga boss. Kung nino na ato kadakan, Boss Vernon. Okay, round 4 na ito mga boss. Nakapag-gain energy, Boss Kristan. Mag-go all out. Angry Lam. Nakapag-shuriken. Pero wala gumawa ng effect. Pero na-kill mga boss. All out yan na, Boss Edison. Makikill. Waray ka-kill mga boss. Medyo alanganin. Nag-skip Boss Kristan. Mag-all out ba? Okay. Nakapag-heal, Boss Kristan.
Rafi Baksal, shoutout BCS Guild. Oy, shoutout mga BCS Guild mga boss. May naka mga di ka-guild. Nag-all out ang Ronin Aqua ni Boss Kristan. Magkikil na ba? Waray pa, may 57 health. Pero mauunan Aqua ni Boss Kristan. Medyo alanganin na nga di, Boss Edison. Nakill mga boss. Nice game, nice game. Nice game para kan Boss Kristan, kan Boss Edison.